16 aprel. Bugün menin de birinci günüm Ramil'de kundum. Hazır уже erta men kiyindim, hazırlandım, işe jiyindim. Bakal erterek çağırgam. Вот, ki şekilde gebirlerini onlaştırıp bitirdik kvartirani. Tegi kvartirani jiştirdim. Bugün уже ставайtırga baramala bir sanım. Вот, birinci gün ebetkin oldu. Bigoş yetiyeni, hazır yetiyeni. Men qarata bir gebet отношенияда кызым деп кенә торалар. Вот. Шундый хәлләр. Вот бүлмәдә утырам. Минем мифоткам белән. Вот. Йоктымады, конечно, потому что хәзер кевеш кашыклап ятып булмый. Рамин эшкә иртәрәк китә, ул 6-да китә. Ул торганда әзерләп җибәргән. Ашауларын тыгып, чәйләр эчертеп җибәргә кирәк. Bayılınca gül sadece yatırıp o hazır yanar yaşımga iğrenesi bulayın. Nikahlar Allah'a şükür eybetkin olup gitti. Bir kışadı. Вообще bizning avul hazretinde bik kışattılar. İldusa buyuna tuğanlar da bir köp gelgeni bik kızık buldu. Bizning bugün выходной gün dersler minike. Мен işe barmadım. Telefon зарядкада şoňşydyk. Вот. Адель белән пока мультик карап ятабыз. Вот, әнисе китте. Эшләре буенча ничек кичкенә бар әле тагын. Камила ансы әни белән. Без пока Адель белән. Адель. Мин тәтиме? Мин тәтиме? Тәти. Рамиля бу тәтиме сан? Какой ты Рамиля бу? Нинди мыйыксың синдә? Адель. Адель. Темне суп күбештеңме? Вот краска табалары бар. Сөйлешіп шулай кызарды. Атасың мені үзіңне? Үзіңне атасың не? Үзіңне тұрасың бит қазір. Сәлем деген апайларға, абайларға. Сәлем деген. Ne şöyle? Sen beni yaratasın mısın? Ya. Nişlem? Nişlem beni yaratmışsın son sen. Hadi. Nişlem beni yaratmışsın sen? Aşağı bitireyim her şu şakmalayını. Aşağı bitireyim her şunu ditti. Yaramı bir alay. Yaramı bir alay. İtire baba. Vay. Toktaylı. Adel. Ярамый тартырга Рамиля бу кайткач ачулана. Нәрсә бар инде? Нәрсә соң? Син дә шундый интелисеңме? Синең андый бармы соң? Я. Шундый аласың киләме? Я. Аки пай. Аки улин коко. Эти коко менә? Ю аки коко аси кен. Olmaz birisi de. Yaramı yalaytırge. Hani Adel'in mıyığı var. Kara Adel. Adel kara özüne. Hani mıyığı var Adel'in. Mıyığı var Adel'in. Kıçı. Şimdi şaklı kutu var diye diyen. Gittim Тимин бүтән. Рамиль işte. Пока я там балалар белән, потом Рәкая, наверное, барып кайтырмын. Нормаль шакрас килә, бүген ничә ашырга пешерергә кирәк. Солянка хотела пешерергә. Кирләр юырга кирәк, үземне юып чыгарга кирәк. В общем, эшләр бик күп. Пока зәргә ятып торам да. Әле сәгать иртәге 8 генә. Булачак 6-нчы яртыда тордык. Вот. Адель нәрсә дигән мультик бу? Бобо. Бобо менә? Менә Бобо дигән мультик чыккан хәзер, шуңа үлеп бетә. Башта Маша и Медведь карый, хәзер Бобо карыймы? Маша Медведь яратасыңмы Бобонымы? Бобоны менә. Аяң туган бит синең. Туңдымы аягың? Юрган ябынасыңмы сен?
Ben mi de yorgan yalım? Yok mu ne yarar? Adel. Teti tüküne koydum bit. Jığılasın hazır. Ha tutam Adil'le. Tutam Adil'le tutam. Koy gitti Adil. Koy gitti Adil. Adil'ni kurmadınız mı? Koku. Aa. Kışkırma. Hadi seninle uyatasın hazır. Hadi jiyip koy. Hadi alıp koyarız. Adel, hadi alıp koyarız tetini. Savay. Savay mı sen? Hazır. Amıycam. Benim yaratkan enem bir koyma. Sen yaratar mısın? Fo, Adel. Et ştalisin. Etmelisin. Şimdi ettir yanından. Kışkırma. Kışkırma. Ana opay çıktı. Opay çıktı, ana opay. Gulu, gulu. Kışkırma. Biz Mekke'ye barganıyıq balalar bilen. Hazır alар qaytып ketdiler машина bilen. Men jeo попытки тёршкага кирип калдым. Мында юлда ибратлилер, тавыш иштедимби билмейм. Вот, şimdi матур погода bilen куяшка жок, Рамил иштейт. Бирок ибратлерге барган болор элек. Алдым пакетный салат ясайм и hazır не пиширем. Солянка пиширем Алла берсе. И балалар кете. Anne bilen gene kalan kvartirada. Eti bugün işteyip de yine koydum. Ben miktarda sonra koydum. Kıyar sözünü açıp da bulmuş. Bağlar bilen торговый центрda yürüp igraga uğrayken iki bala bilen bardık. Bunlar orada ko'taribdir. Birse kichkina bulash. Вот, Mega'dasın motor kiyimler, ko'paygan, новый kolleksiyalar. Вот. Borib jiribgina bo'lmadi. Bunlar birse bir Ramil'den barib zalim. Şu indi tağın. Nasıl yarayı tağın yangalıklar. Yangalıklar yok da. Allah birse tağın irtegede yolum var hele. Tegeşke kılıyor. Ben вообще rahat duramda krasıda kilmeyi. Kayıp просто. Bugün bana kirip şarağa gerek. Bu vannada yatasım kilem. Tam vannada yatkan yok. Alaysa bu oran agar yugurib жүріп nikah tegese mandisa deyip балалар кеткенше яман суқалар енді тыныш қалар. Только балалар бек яратам. Тыныш имею в виду аларсыз түгел. Үйде тауыш болмас, қызық болмас деймін. Анталарға еленгеш. Вообще. Шундай жемешлер оқшап дәріс келейін, камиланы бигеректі. Шуны қаділі, вкус демесін тфу-тфу. Балаларны вообще яратам. Уже бүтін сестри башлады. Қашан бәбеп қайтасың деп. Айтам, хотя бы тусын енді тағыз. Bir sebebim var пока. Вопростан қошырға той deyip. Tağım bir әне саулесі болар енді потом. Теге влогтан қарап, мен анда бет не пішірдім дегенім. Солянка итшонды темні қалып қарайсын. Рецептінің сұрадылар қалып қарайсын. Бек темні ақырсы деп көп кіші рецептіні сұрады. Шоңа күрә, har bir кіші білейін аны. Солянканы только har bir кіші өзінше пішірі, өзінің рецебі білен дейміз соңында. Вот менің де өзімнің рецебім бар, потому что қабір нәрсені мен бошқа шәршілермеймін кішілер кебек. Мен башта отдельно башта ебілерін теге борышны қышиткелерін етіп алам табада. И Рамил менің гіне неге солянканы ярата, башқа жерде солянканы яратмайым. Вот. Шошы hazır мен сізге көрсетем, нешек мен аны пішірем. Вот, бек ғади и бек тиз. Біздің табаға әзірек мой салабыз.
Так. Temizgini salam. Nemin kişirini saldım. Eri uğuştan umut. Потому что я пше-пше, қыза-қыза кішірейе біте. Вот. И қазір мында салам мен суғанны. И вот суғанны да салдым. Қазір шуларны бірге тушит етеді, бірге қыздырып нетіп аламын. Вот менің кешірім білен суғаным әзір. Егер шындай системні істер алды. Мұздала тесте түске кірді. Қазір мұның үстіне тұзлы қияр салам. Міне туралған tuzlu kıyarını saldım kişir üstüne. Anam evetle bulgatıp tağın ezdirek suşit siti bulgaqıladı. Kıyarının suğu da çığa. Şunda tağın kişir degen gibi de yumuşağı. И şimdi темный приятный из таралды. Вот көрдіңіз ме алғашқы суын шығардық tuzlu kıyar. Так что турағанда суы қалса аны бүкмейдіз. Шушында бірге солығыз. Ол өзіне соғында шыны темлер болып піше. И да кеше мен пішірген әне мысалы шылпа пішіргені, вот мойлары қатқан мойлы шылпа биктімні мұнда біз ит пішіргені. И вот мен колбасаны да солдым. Мұндай колбаса мен екі түрлісіндегін солдым. И қазір шушыға мен жужынды бұрышына нетіп салам. 4 перцы деп атала. Фокус. Мұнда қызыл бұрыш, оқ бұрыш, һәм қора бұрыш. Қызылы көрінмейді. Біткемесін. Қазір шуны мұнда салам. Вот шушында әзгіне жәнеттен мен су салам. Что или так тушить светится нашим. Вот. И нашла изрек узнаем да пішіп отырайын. И, кстати, менің тағын бар секрет. Мен аны әкіріңіне суда қоям. Ялғаш әкіріңіне утта қоям. Потому что қаты утта мен пішір алмайм берін. Анда вашып башқа тем кібек. Вот. Менің бір 3 минуттан артық қойғандыр. И қазір салам мен мұнда нашушынды томатная паста траттория деп аталады. Телефон парланыры не болды. Вот нашушынды салам шушынды томатная паста биктемні, кстати, вот у итальянские. Бүтінісі салу біттем. Вот салу біттім. Қазір бұл атабыз. Тоже мұнда тегіні нелері күбі итальянские пикуши темні. Менің шылпана моя живеде. Қазір менің салам. Бір зұр кесеге. Шыны әзір кесеглерге турадым. Теге әрбір кішінен тәлінкесін алып жасалырға. Алай ошалау. Бұлай опчет қойсаң бек алай иті ошалмешақ қолай. Әрімге гіне кете. Шоңа көре бір нешеге бүлді. Вот. Менің... Ой! Менің бүтінісінде салдым. Шындай мотор түске кірді. Қазір бұл барайым. Yok, koyu da tavuk нормальный ғана болды, как раз. И қазір мұнда мен салам түрлетім епкішлер. Так, салам. Так, неше штук болды менің? 7 штук оливки. Вот с косточкой. Бары бір біз аны ашамайбыз, ташлайбыз. Шуны крас косточкой алабыз. Вот. И вот өзіміз ялы түрден оғаштан үзіп алып қайтқан лавровый лист. Бұл өзі настоящий, прям тегі оқыланған түгел. И қазір шуны тоже солам 2 штук, шушындай лавровый лист темкірсінген. Пока әзірек бір 10 минут тұра. И, кстати, 10 минут тұрғанша мен шулпаны қауып қарим. Если шулпа тұзлы и не екен, мұнда шулпада біз әлі ит білен пішірге жанып тұзлаған. Если тұзы жеңіл болса, аны болса, соласы болса, мен ағам кубик солам. Аны білен биктемні. Вот скоро ол қойны башлай. И мен солам тем кіртірге тоже әшкілтем лимон кесеклері. Вот. И әлі біздің
Zanyanka bizesi. Мен мына, кстати, кубик салдым, bir кубик. Вот, шундай тәмле булып пеше. И аннары тарелкага салгач, еще тагын бер алла берсе күрсәтермен әле. Хәерле иртә. Мен яңа йокыдан тордым. Йокыдан торган идем инде. Рамилне озатып җибәрдем эшкә, просто телефонда яттым. YouTube'да видеолар карап, Instagram'da. Хәзер тордым инде үзем менә, ниләр Арчага кайтып киттеләр. Вот. Пока өзüm менә ишел Рамил эшкә китте. Балалар тоже киттеләр. Петречка уже кайтып киттеләр. Вот. И мин хәзер завтракаю инде бүген мюсли захотела. Вот. Мюсли и анда кайын җиләген салдым. И кефир. Шундай хәлләр хәзер алла берсә ашап алам дагын. Компьютерны кабызып, видео монтировать кирәк, каналга кирәк, потом никахны монтировать. Вот, и потом ашыга пешерергә кирәк ниләр килешкән. Әзрәк генә җыштыргам. Шундый планнар минем бүген. Привет, привет. Мен беләм, что үләсе, что чәчеп үлгән генә. Мин киттем эшкә. Бүген 28 апрель. Все, безнең майские праздники башланды. Бүген сәгать 2-гә кадәр генә эшлим. И там сәгать 3-тә безнең плов. Эштә открытие сезона. Так, каламы юкмы? Не знаю. Потому что ауга кайтабыз бүген Рамил белән. Анда авылдагы эшләрне эшләргә. Соңрак кайтсак инде анда калам пловка, соңрак кайтмасак калмыйм. Вот, урында шундый рәхәт, совхозный. Әзрәк яңгыр сибелеп киткән вообще, освежающий. Не, воздух. Вот. Хәзергә пока мин киттем эшкә. Бүген спортивный киендем. Потому что анда нидә теге утырырга калсак, бары менә анда спортивный киенәчәкләр. Вот пловка. Шулай? Без киттек авылга. Но без пока авылга түгел әле башта китәбез, барып кайтабыз Биектауга, Биектаудан соң Алла берсә Арча кайтабыз, что ли, получается авылга. Арча авылга кайтабыз. Вот, манса недовольна Рамил абый. Погода өчен психланып утыр. Вот, балалар белән уйнап чыктым, шундый милар, шусталар, шундый. Блин, мне освещение, блин, битем вообще опаклано. Надо что-то... Нет, все равно. Блин, вообще опак, блин. Все, блин, нормально. Ладно, без китти, хайрли юллар, безгә урамда вообще кошмар, яңгыр кыя. Вот. Хайырлы көн. Без ижуабыз. Мен үземнең уже бүлмәне җуып чыгардым, уже яп куйдым бүтән залдагы булган тузаннар кермәсен дип. Хәзер вот залны җуабыз, анда вообще пәрдәләр алынган бүтән яктан шундый ине, монда барда, короче, вот. Әйбәтләп җуабыз. Сәгать ничәдә? Сәгать 7-дә тордык. Сәгать 7-дә тордык. Хәзер сәгать 12-нче ярты була. Вот. Рамилә нигә бурычлар ташый? Кияү балакай кайнана тёщесына булыша. Киттем жуырга дальше. Без залны именем юып бетердек. Пока ятып торам. Ялый. Бу абзый йөри. Зрәк артыртты. Апайлар кайтырга тиешмен, кайталардымы белмим. Пока ял итәбез. Син чё миннән көләсең? Сәлам ит әле монда карап. Сәлам. Менә подписчикларга, видеоларны караучыларга. Сәлам диген инде Рамил. Күрмисең син йөзең оппаганда. Biz yine juvып тордык, пәрдәләрне элдек. Хәзер чыгабыз, шашлык пешерергә. Рамил киноны карап торды, ханым белән китәбез. Шашлык пешерергә. Капец, мен тозардым. Раз.
Пипец. Вот хамин ишкалам и вот расслабила. Хрю. Кошмар. Хагитен. Стой. Біздің басудан елді анда қияр қандырып ой, қияр есуғандар несілер. Біздің елдіғын неде басқыштан. Вот қарағыз, вот біздің нейме жер еміне мұндағы су тошып мұны қарағыз. Көпміз жерде су тошып мұны. Мұнда ол жол қылмаған. Анда шықмайынды. Батасың еш. Да, вот. Анда қатлыменген соқпытны. Атында уже белген. Hazır. Motor rahat. Kıyaşlarsa. Ay kıyaşlarsa. Amin. Kıyaşlarsa yürüyün. Bıçak yağıp jiberdi. Şaşlı çanğa. Пока yanak kırağı sürüyoruz. Солқын ұрымда біз сама пішірәбіз ебірамын пішірәймен нервысына ойнап басып тұрам декен. Вот шындай хәлләр рәхәт ауылда. Қарағыз су басудан соң біздің бақша нешек. Это просто кошмар. Қарағыз капец. Ондан чек бәрәңгі отыртырға. Biz avul boylap gittik, güleytirge semecik yaşap. Bir partiyasını açıp pişire başladık. Şaşırtma вообще там не ем. Арамиль вообще итне, вообще там не пişire вообще. Вообще там не. Манда жил тауыш белән не знаю, мем тауыш эшләме юкмы. И без хәзер киттек ташу карарга. Вот. Манда бердә ташу күбәйгән кебек түгел. Кичә күбрәк есу. Biz mınça çıktık ya, şişler yüz kararız. Вообще. И урамга çıktık, tağın şaşlık pişirəbiz. Пока Алёпалар кайтмады, ваталар кайткач, хәзер аларга икенче партия пişirəbiz. И купаты тоже, кстати. Вот, камерада шундай якты кебек, а так-то вообще кичен дә караңгы. Сәгать кичке 8. Ну, сизелә, потому что камерада уже точкалар көрінә. Вообще рәхәт мынчадан соңраңга чыгарга шундый рәхәт. Мынчада вообще сия. Еле как чыгып, ятып торгач кына хәл алгач кына хәл керде. Суык тыймасайны, конечно. Рамил бән күтәренеп кенә чыкты. Рамил вообще мине турып чыгарды үзенең ниләренә, плачларына, киемнәренә. Ул тоже киенгән. Тутын ташы йөрә, шашлык пешерә. Ял итәбез, безнең беренче май бәйрәмнәре. Вот. Иртәгә кухняны ясы калды. Потом иртәгә кунакка барабыз Уркая, потом үзегез күрерсез. Пока шашлык пешерәбез. Sizi fotoğrafına düşürəm деп әйткәнем. Блин, вообще прикольно. Менә бу яшел маса җилдән куйган я без аны. Вообще классно. Вообще кошлар, сыйры рәхәт. Тынны рәхәт алды. Яшьләр клубка чыга. Вот. Сәгать кичке 9. Безнең купаты пеште. Хәзер да 9 уже. И хәзер куябыз шашлык. Вот. Көтәбез пока пешкәнен. Апайлар һаман кайтмадылар. Инде кайтып җитәргә тиешләр. Флюс абый килде. Алар уже купаты ашырга тиешләр. Билем начар күрдем, конечно. Пока көтәбез. Салам. Хәерле иртә. Минем кашлар ужасный. Хына белән буяган килеш, пока көтәм юмаган. Вот, если что, ул юла. Бурамда рәхәт булган, вообще җылы. Вот мен шортиктан гына. Киттем хәзер. Әтиләрнең эшләгәнен карарга. Разведкага. Анда нәрсә эшлиләр? Барып киләбез хәзер. Карагыз, вот
Bizden şulay tübeniye su dışı. Ya bu bizden iyi yastı. Получается, мына грязный yanında iyi yastı. Вот şulay su ortağız. Вот gittik. Собственно, машина. Собственно, гараж. Вот они, Haydi kız aşağıya. Biz ya gittik avuldan Lianalarga Bebi yaşaytırga Baltaşqa gittik. Вот. Bilmeyim bizim şunda yok. Oktura şunda yok. Bakın boş. Ortayı bilir. Indi как всегда. Вот. Рамиль мынча кіріп шықты, мен кіріп тұрмадым. Мынчаға ужасный үрек шекілі бақ. Рамиль мынча кіріп шықты, мен кіріп тұрмадым. Вот. Оқойға тұрмда ысытасы болды, потому что бүгін кухняны юып шығардық беш. Рамиллер отын кестілер әтелер білән. Қазір яңғыр яуа башлады. Вот, Лианларға кетеміз. Бүгін уже Қазанға қайтабыз, наверное, аларда қонырға қалмаймыз. Рамиль, нешік саңа қалар? Ай, нешік саңа қалар? Nişik kiyov bulub yaşavları oldu aşadı mı? Yani evi baba gibi ettin misin? Ettim. Yolgancı. Ekmedin hiç. Evi baba değil, eti eni. Ne? Ettin mi yokla? Emine min ettin ama o etmin. Kaka. Sin kaka. Pi kaka. Ki kaka. Ki koko. Ko. Biz gittik. Охуенная фотография. Ты бог просто. Без Леонардо қонақ. Дубль 2. Без Леонардо қонақта келіп жеттік. Вот Леоночка. Мұсы біздің малайка. Даниярка демек шейін қойын. Оғызыма келді. Даниска. Айда Рамиль күліп отырақ иқылдап. Леона өлі отырап сөйлешіп. Темне ашатты, кстати, салат ясаған, анда полный ужин ясаған біреу.